Arikushoboza byarugiro mbigeze bya siniya ya kana eby'omwaka gw'2025 Rwakataano minisita w'ebyobwegyese n'emizaano First Lady Janet Kataha Museveni akagira ngu abeegi bakakora kurungi omwaka gw'2025 wageragyenisa n'omwaka gw'2024. So, the reason we are saying that the 2025 UCE performance was better than that of 2024 is from the fact that more candidates who sat in 2025 achieved a level of competence that was either exceptional, outstanding, or satisfactory by applying the acquired knowledge and skills. Okora kurungi kw'abeegi omu bigeze bya siniya ya kana eby'2025 nikimanyisa ngu abeegi bingi bakahika kandi bashemereire kugumizamu aha rurengo rw'obwegyese orukukurataho. Mu kuganira na Tayari West TV erizooba Honorable Arinitwe Jennifer Narongo ohereze kutoranwa nk'omw'ishengerokazi wa Rubirizi District yagira ngu obu nibwo bwire bwabaziire kushutama bakaganira n'abaana baabo bashwijume nk'oku bakozire omu bigyezo kibayamba kutoorana kurungi amashomo ningashi combinations ez'abaana barakore aha rurengo rukukurataho. Embezi ninyenda kushaba abaziire bataahi banje nibwo bwire tusitame n'abaana baitu tubanze turebe okubakozire ebigyezo byabo. Subject andijo ahabwokuba omu O level nibambakora amashomo mingiho konka hate level ibariho nibazaho higher advanced level noba oyine kutoorana mu subjects amashomo ago agarukuza kuhwera kugenderera ekyo yorekerire kuba ombwire bwa nyensya. Honorable Arinitwe Jennifer Narongo yashobora nk'oku buri mwana ayine ekirooto kandi nikikuru abaziire kwetegereza kurungi enshonga ezi kandi ati ashaba abaziire kwetantara kugema abaana amashomo kureka habeho kuganiira aha nshonga ezi hagati y'omuziire ekyari kwenda hamwe n'omwana ekyari kwenda. Nobaasa kuba osingire subjects nyingiho konka iwe nk'omuntu nohurira noyenda kuba ki ombwire bwa nyensya. Rero kihwere omuziire nawe kureeba ngu yakuze enyima yakuhagira omu kirooto kyawe ekyo. Ninshaba abaziire mutakajemesereza abaana kukora combinations kora subjects ezo ezimwe nk'abaziire mu rukwenda. Omuri eki ninshaba kugira ngu abaana nikirungi kumanya eky'orukwenda konka kishemeye kuba nikigenda n'okubaasa kw'omuziire wawe. Anshonga y'okutoorana ishomero ry'omwana ohereze ekyakana ahikire kuza kweyongyera aha mishomo Honorable Arinitwe Jennifer Narongo nagira ngu hashemereire kubaho kuhanuura hagati y'omuziire hamwe n'omwana kutoorana amashomero ag'abaana baraazemu agari kubasikira abaziire. Omwana nabaasa kwimuka agira ati nyowe noreeba nkozire A throughout mbwenu ninyenda kuza nka St Mary's na Magunga. Hato yebuze nokimanya iwe omwegi nokimanya ngu omuziire wawe entaasya yaine n'okuhinga. Hati ngito abanyarubirizi mejere turi abahingi matches ohikire kurungi kora abo basize kuza St Michael okakora as omu O level and that same school eine A level tekesa ngu tokubaasa kuguma omu ishomero eryo rumwe okakora marks ez'okutwara na government merit niki. Ogu nagira ngu tikirungi abaziire kurya amabanja ninga okusharamu kutwara abaana omu mashomero agu batari kubaasa omu bya sente. Eryahaiguruho kusinga omu ryabe nashomeramu nakyo nikikirizibwa konka obe nokibaasa. So omwana otakahanika omuziire kandi niwe omuziire otakaza kurya roni ngu nibwo omwana ahikire munonga aha basize kukorera gye O level nabaasa kukoreraho gye A level kandi aze n'omu university eyi marks zezi kubaasa kumutwaramu. Ministry y'ebyobwegyese kateekaho ebiro 5 by'okwezi kwa Kashatu 2026 nk'ekiro ky'abaana ba siniya ya kataano barahumurukireho kandi bakatandika taamu yaabo y'okubanza. Makuru agashakwa Ian Akankwasa omuri Mbarara.